Kurang luhur. Samat iya sakit mah. Sakit ya. Berarti Kurang teka ciri mah tambi ya. Geus sakit ya. Namun tam kieu mah. Ieu ka ciri ya. Ciri. Mungkin ya kumaha. Oh 2 cm ya. Aduh. Assalamualaikum makan dulu baraya sudah ya waktunya makan malamnya. Karena istri saya lagi di orang tuanya di Bogor, saya masak sendiri. Merasa single daddy umurnya. Dah. Tuang makannya kasadayana ya. Menuna saya aya kudu karadio goreng tempe endog daun sapo sambal tarasi. Tuh emang sekarang ya. Taruhan belanja kasadayana bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah deui bismillahirrahmanirrahim taruhan kasadayana nya. Daun sapo mati buruan loba. Perpaduan teh sambal tarasi. Empuk banget. Paduan goreng tempe. Sambal tarasinya pedas. Ada. Masih ngebuang. Tinggalarnya lalap. Mewah-mewah cahaya. Anaknya nampol. Goyang. Daun samponya daun singkong. Untuk lanjut
Aduh ada ayaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kenyang, wareg. Menu sederhana nu penting bahagia. Hatur nuhun kasadayana nya. Wassalamualaikum.